nampak semua. Free Aceh. Merdeka. Free Aceh. Free Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru semangat Komando Mangsa Aceh. Pak mentang na ada rudonya. Orangnya kamu nak di Bros, Sabah Kota di Denmark, Eropah. Kamu mat leh bendera beserta put na yaitu yang bertanda kamu di Denmark, nak bendera Denmark, ini bendera Maluku dan bendera Aceh dengan bendera Papua. Tanya mat leh benderanya, bukti tanya kerjasama dengan Papua, Maluku dan Aceh untuk tertuntut kitanya Aceh, Papua dan Maluku merdeka atas tanah Hordor dan yang mendung hanya melanggar dengan hukum mentang lebih-lebih hukum Indonesia karena menulis pembukaan Undang-Undang 45 kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan perjanjian tasmiah harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hanya baca dan pegah dalam bahasa Melayu supaya itu pulih bangsa Papua, bangsa Maluku dan bangsa-bangsa lain. Kami atas nama Aceh Sumatera National Liberation Front dan Aceh Sumatera Kultur di Denmark, kami berdiri 3 bendera yang membuktikan atas kerjasama kami untuk memerdekakan negeri kami, iaitu Maluku, Aceh dan Papua. Kami mempunyai hak untuk merdeka di tanah kami sendiri, iaitu Aceh, Papua dan Maluku. Dan hal itu tidak melanggar dengan hukum PBB, hukum bangsa-bangsa dan begitu juga dengan hukum Indonesia. Karena tertulis dalam Undang-Undang 45 di pembukaan undang-undang tertulis iaitu kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan penjajahan dan tasmiah harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh! Free Maluku! Free Maluku! Free Maluku! Free Maluku! Free Maluku! Free Maluku! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASNLF Denmark Aceh Sumatra National Liberation Front. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear my respected and most beloved Achenese brothers and sisters around the world, we, the voice of Achenese women in exile, are gathered here to remember the catastrophe that occurred in Aceh, namely at Arakundo, Idijut, 23 years ago. Even though we have been away from our homeland for more than 2 decades, on February 3rd, this memory remains vivid in our minds with the lives of dozens of Achenese brothers and sisters who were senselessly slaughtered by the colonial troops of Indonesia. The savagery will never be forgotten until justice is served. The heinous massacre by the Indonesian military against the people of Aceh on February 3, 1999 in Idijut was very surreal as if those atrocious acts were carried out by beings that are inhuman. This idea that human beings can create such a chaos and massacre so many is a concept that we still cannot grasp. The event of massacre took place in the darkness of night with no warning to the people of the village. Later, to remove the traces and evidence of the heinous crimes, the bodies of our brothers were put in burlap sacks and then thrown into the Arakundo River, sadistic and barbaric beyond the rationale of any human being. The
the lives of Acehnese are viewed with a great contempt by the Indonesian military. Brothers and sisters of the Acehnese warriors, wherever you are, until this moment, justice for the victim has not been fulfilled. Not even a single perpetrator from the Indonesian military has never been brought to justice. There is not even an independent fact-finding team initiated to solve the Arakundo strategy. The fact that it has been decades and the Indonesian leadership continues to change it, nothing has been resolved. They're all the same in reality. They're all invaders from the senior military, regard to the President of Indonesia. Therefore, the voice of Acehnese women in exile from their heart, Danish capital, would like to extend our call to all Acehnese diaspora, wherever you are. We must once again learn from our warriors' experiences to never trust Indonesian leadership. It is evident that the Indonesian government has no intention of resolving human rights issues in a dignified manner. The ferocity will never be forgotten. These atrocities against humanity that must be eradicated from the face of the earth. Furthermore, it should be understood that the Arakundo strategy is not the only one of humanity strategies. There are many other strategies that were just devastating during Aceh armed. Dankjewel. Ja? Ja. Dag mensen, we staan hier voor het Rijksmuseum aan de andere kant van het Museumplein om op initiatief van Julia Johan van de Young Falcon Collective en collaboration with Free West Papua Campaign, omdat wij natuurlijk ondersteunen of willen protesteren dat West Papua als Maluku zijn uitgewist uit dit tentoonstelling, alsof ons recht op zelfbeschikking er niet toe doet. Daarvoor staan we hier op de laatste dag van de tentoonstelling om ons eigen campagne en de discussie erop los te laten dat het een eenzijdige perspectief is waarbij ons volkeren geen recht wordt gedaan. Daarvoor staan we hier vandaag. U kunt nog deelnemen tot 3 uur. Nogmaals, we staan hier aan de andere kant van het Museumplein. Kijk even mee. Hier bij de ingang is waar we dus staan. Aan de andere kant van de poortjes. Niet zoals gemeld op ons flyer, dus excuus daarvoor. Misschien tot straks. Bangsa Papua, bangsa Maluku, dan bangsa lain. Kami atas nama Aceh Sumatera National Liberation Front dan Aceh Sumatera Kultur di Denmark, kami berdiri 3 bendera yang membuktikan atas kerjasama kami untuk memerdekakan negeri kami, yaitu Maluku, Aceh dan Papua. Kami mempunyai hak untuk merdeka di tanah kami sendiri, yaitu Aceh, Papua dan Maluku. Dan hal itu tidak melanggar dengan hukum PBB, hukum bangsa-bangsa, dan begitu juga dengan hukum Indonesia. Karena tertulis dalam Undang-Undang 45, di pembukaan Undang-Undang tertulis, yaitu kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh! Free Maluku! Free Maluku! Free Maluku! Free Maluku! Free Maluku! Free Maluku! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua!